अहनबमक्तदा मयामबु तरामनो उक्सरी नोटिस विंडो ना संदोक सेरिबा न्यूज एनालिसिस की प्रोग्राम मियंग ताबिरबा सिंबु कुमार नोंगथोंबमना तरामनो उक्सरी ngasi national amadi international yauna manipur gi tongan tongan ba pawche singda manipur gi maru iba pawching kari kari yauri habasi matangda khana naina bagi damak ki study da lengchindra lebiriba oja manipur gi socio political commentator POTSANGBAM SONAMANI bu taramna ukseri oja Chiri Kumar ahan bada ko gi national media singda ko gi manipur gi maru iba pawching kari kari yauri habasi matangda national media singda gi amak tiloko cheke ahan bada the Hindu National Medical Commission come to rescue of displaced medical student in Manipur. Oja matang sida kagi medical students je rescue to kane haba matang sida oja gi mot kari le. Kumar Ahmada ayadumbu koklonjeri notice window gi mayam thobu biriba mayam punung pusena koklonjeri malem de tabiri punung pusena koklonjeri. Kumar mase National Medical Commission na displays handaki conflict na marai buk thiba ichai choosing larik aru larik tambasiga mafam marang khadil mapunsi manghangiba mioi group kharna particularly group amanina tawdina mapunsi manghan base makhoi se National Medical Commission haiba India gi aphawa masigi organization sina or department sina makhoi bi mating pinaba changjal leiba khongjong amadi medical student ama tamanba ama doctor ama ohenba haibase migi kanagumba amagi de maki mangni kanagumba amagi di mam se doctor urga mayam praja mayam de later mayam de seba tawgi haina chung thorukpa mioi ayam angaktani adu handaki thok thiba lan nate mas aggression amade cleansing particular community amuna major community hariba mioi sing se maran sunglili tana makoi siga landarak tana mani tawning mata tawna tawbusiga mafam marang khongda dana satra punamak mafam marang khongdani school college university de chen tawdra mapunsi mangduri bese mase National Medical Commission na chongdhorak tana moise mapunsi mangma yade moi mapunsi sangbat taw yade maramdi India da doctors ki masing ji yamna watli yamna medical college se lei adu India ki medical students sing se yamna kok leiba Bharat tatana even America even the Europe the entire country kunmari manga da leiba world mafam ponmukta medical students India di chakiba sing she angakpada aphaba saruk moise maming tanba aphaba saruk to waise prithvi da yamna phawi maramadu National Medical Commission chongdhorak tana chhatra chhatri sing medical gi mangma yade or displays side na ji hairiba mai makai leita mafam marang khangdadana mai makai thadok pegi danam loina mapunsi pura manghan toba punsi manghan basi mangdanaba hainess moni chongthori bese it is really a great Mr. Kumar government of India the I personally thank I really sincerely appeal the government of India please should come forward and pick them up this our children haiba mase ai aham round le thamjige and this is really laudable and the wonderful steps taken by the government of India particularly the National Medical Commission na haibisando aham first round thamjige jaduga akhagi Isel Express ta ki headline oina uriba akhagi kuki militant singna tampaki mapam ahumda bom nungmai kapsin duna landa rakre matang sido akhagi kuki singna akhagi nong malaitana numit kudingi akhai mapam tongan mapam singdo hong dana nungmai kapsila bagi matang sida ojagi mota machi kadi kanbi bagi matang katang phungdubi Kumar masu sing na hairabada masi matang der Bharat Sarkar da ikudom meeting atke akhoi ki laingak Manipur pubiri ba laingak pubiri punamak mayam se gyan tabibam thoi lalhoba mi hat pa foreign digi lakpa terrorists dreaded terrorists along with the shathir nongmai pairaga suspension of operation na activists punamak ase motion nongmai paiba yade moi kemdi thokpa yade haina tripartite talk ahum da janana leijiba mioi singse government of India na free tharaga like AK-47 like M16 like M20 like a sniper gun
kilometer amani athapati bho chingdagi lumma kilometer amani bho se moina telescope se na pusal kap na hat leba kholiba tawriba se makhoine tawbunate. If I am correctly understood, Government of India, you are behind these criminals. Madam the Moy suspension of operation the language at the Tobajat the Hairi Punamakse, Moy the Tatari Nipan Chang free Taribase, how the Government of India you have given this concession. Tamdali Bemui Punamaks in a VDF or Ati group Mayam Sanction Masana Masa defend to Jobadi. Government of India, you said that they have contravened, they have violated the norms and they have not abided by the law, so they be taken. Haidana Moy Mayam Punuksalon, Komjal Laga Pajal Laga, Nomi Munba, Korpa Tawi, Korpa Tauri. Okay, Madanoini Tauri, the Chumi, a Highgate, Lali Haira. On the other hand, Karigino Mihatpa Mayam sanction this suspension of Operation Sigigi, supported by the ITLF, supported by the COTU, supported by the few particular communities, Punumaksina, those refugees, those narco-terrorists coming and comfortably staying in Manipur and creating this such mayhem, creating such kind of horrible sin, Punamak, killing innocent people. How the Government of India, you are keeping silent. Aapka aankhein kyun band karte hain ab? What you want these people to do? क्या आपका इरादा यही है, क्या आपकी इच्छा यही है कि जितने मणिपुर के जो सिटीजन, नॉट मणिपुरी, मणिपुर सिटीजन जितने आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर है उनको ऊपर आपके गोली बरसा करके उनको जिंदगी जान लेकर के भारत सरकार आपको क्या मुनाफा मिलता है, आपको क्या आनंद मिलता है? डू यू रियली एंजॉय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? So I squarely blame Kumar Sahab. This is the Government of India solely responsible to create this uncongenial atmosphere. इसके जिम्मेवारी भारत सरकार आप ही है और आप ही लेंगे. हाय बिस्मिल्लाह थम जगे. जादुगा मरम दमु हेलम पाओगे अखगे मरोय बा हेलार बना ngasi MSPDC LD लान गे चैथें खम थेंना फंगलरे लान ममांग द लुपा करोड़ बरफु बुक कारक लंबदो हौजिक करोड़ कुंथा योबंगमद्रे मई लैनबा सेल करक्तबदगी पुमनमक मंबगी फिबम लाकदौरी मतंग सिदा ओजा अखगे कंज्यूमर सिंगिनो जो अखगे मतम चाना इरांग असिगी पैसा नुसागी अवाबा लैबदगी मदगी अतोर तोपा अखगे सुबम नफम लैतबदगी पैसा जिंग अखगे थिगलक्तबो ओरमबजु है मतंग एदस ओजागी ओइबा करी मोट तमि यंगब्यू मणिपुर हाइबसे स्टेट से सना लेपाक में है चुमी ममांग मणिपुर है भारत चंद्री ममांग सना लेपाक ओरमी ngasi सना लेपाक नते लेपाक की मखाद लेरबने संथी की मखाद और मस्कर सु फगदबा समूह मथी की मखाद और सु फगद हुई मथी की मखाद लेरबने मणिपुर है सरकार से. रीजन बिंग मणिपुर से ngasi थोइबा एनी डिपार्टमेंट अमनी खंगदे थबक हापनी खंगदे डिपार्टमेंट अमल अमा मोइन पुबनी खंगदे करम डिपार्टमेंट मयेक सेंगना मथमोय सेंगना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिके पिथरीब पैसा गवर्नमेंट बजट द पीदन तौरिब पीर पुरा मक्सिग वाथोक जाउदबा मसे हुरान दबा डिपार्टमेंट दुक पर लान तादब डिपार्टमेंट हाइबे मणिपुर द करम डिपार्टमेंट लेगे हजिगे MS की डिपार्टमेंट की मणिपुर की MSPDC LD इशिल मचथरिबे मसे पावर डिपार्टमेंट है से मसे वथोक से यमन घतना हुरान बगी नंबर 1 टॉप डिपार्टमेंट से MS की MSPDC LD से मसेनी से मसेगे तमक मीगी जुमद रेट तौगने डिपार्टमेंट रेट तौगने तौसनब मयाम हुरान बमीदुन चेलन गरगा अदु माय मेमद रेट तौबाइगुंबा लुपा करोड़ तरा करोड़ चाम चनी चोम से मत मलहुद्रबदी करी तौगनी हाइदना मसे मथो मरुम खंग डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट से पुमुत मुलन मने हु इज रिस्पांसिबल मणिपुर गवर्नमेंट हु इज करप्टेड नंबर 1 मणिपुर गवर्नमेंट हु इज बिहाइंड दिस मणिपुर गवर्नमेंट मरम दे सिगुंबा हुरान बहाइबा टॉप रैंकिंग द लेबम पुनमक से मणिपुर लेंगाक न मतम पुनमक द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओइन ओहेनिंगी थमोई सेंगना पैसा चादब मी थबक फजन तौजगे मी पैसा गवर्नमेंट दे लाकप से कतन मयेक सेंगना फजन सिजनगी हाइबदु लेंगाक की मयाम पूरीब सिंगचिन पामदे रीजन बिंग मखोई की शेयर रीजन बिंग मखोई की परसेंटेज
region being mukoi digi paisa se load ga tamma re-employment, re-engagement, mapun se open ba, ang pon ejep mukoi mamioi mga tara kun kontra chama se later bedi Manipur lengak se Manipur the government office sing amatta puba ngamaroi dona maram di mai khuchabi mai huran bagi lambi do mu ya khangna banina. Government of Manipur, change your attitude. Government of Manipur huran bedi number 1 is a prithvi the power bani. Ai Meghalaya desu matum khal lejerami, Nagaland desu lejerami, ate state desu lejerami, huran besaru khabe se certain limitation leye kari di tawroi de genya. Peshakar thai do ka thijing le to but it is quite obvious. Noi tawo but be in limit. Manipur da tawru besri like pak pujun thokpani. You tell me Manipur government. Manipur de power kari thokke Shillong de grit de lakpa puno mai puno mo laga khoi sigam pi gani akhoi mate um pisangani tawna kotna masiga chahi khudingi deficit kanum department amatang phajana thawak tawhige enrollment matang na tobi chahi manga chahi tar result haiduk tawai gumba department amati port se thaidu ga amon thaidu ga mase mai makai shabo kotpo huran makok te huran mo hoboduna makha da huran mating mangam da bane. You look yourself in the mirror. Mingshen the department punamak head of the department or lingak puri punam mingshen hane jenga muktang hebi unake doge. How far you credibility, or are you free from corruption, or are you not at all involved in any matter haiba may ekshang na thabak to mantri dudi leibangam de Manipur da manam di ma ke khuchabi mayam punamak se mana loni chamine gadori binen huram 99.99% orega minister amudru huran da bo oiba tarbadi ma mathan kar mai thap pune do makshe on lupata bani do. Remember Manipur government akhoi kari puthok pangami chahu khara puthoi kihom khara puthoi komla khara puthoi masina kugi GDP masina kugi annual ge kugi changadra budget punamu se loina khuna puthok pangam dre ngamren ngamde do 99.99% budget punam allocations is from the government of India. Akhoi the load ngatane load where the money goes and how it is being utilized. Are you utilizing judiciously or not? Mayam le lone khangi do jam ne kai ni mas hide na the loroi manam di mi lising namagi manung the huran amal leba uddo control to bangang mani manga tara bangang mani mi changi manung the quinam kanugi chapu ngi manung the loina masij huran mani corrupted che the loin jaurga mabuk sing nupa ma yauden okhai ro pukhalu tanja de mabuk sing nupa de thoroi ne akoi nattu lambi chat papuna magtam reason me ngai huran mahari se. You can ask me and you can file a case against me, but you cannot. What hope punamak thoi punamak se on a non-stop in the thoi punamak se department Canada. Why it is happening it? Why it is not happening it? Even in the Meghalaya, it has never happened like that. Even a small place like Nagaland, it was not happened like that. In Assam also, it has not happened like that. Why in Manipur, re-engagement, re-employment, pupi the pisana, masai mai huran, mai khuchabi single, manaki bedigi, man hek kangba, man eshit or dungshit, udum shit, nang percentage, nang shit, all this, haina bidar kali, the khuchabi, the mas well trained, they are well trained. Manipur lingak, Kedogia, Juk Pali lingak, Katali changed on the Tobu Kedoga. You are a popular government. Yeah, you are a popular chief minister, Haidamayam, Kangari, Hojikshu. Togriba lan pun mukta khara adum pali balenga ki makok gyan tabu adung amam basaru ko se khara aiti angan basar to ondore. You need a change, head of the government. You need a drastic change. You need to clean your mind. You need to clean entire your setup. Man okuna pamyes we want a clean government, but are you in a position to clean this all the dirt accumulated? Whole department punam tori punam se karmani masiv sing do kodi masa matan department matan te one and all che mathar pat lupa kundopi tri di che thagatte a registration to budam mai file mu chabatul pacham bi the file thagat pi de asi everything happening it high yamni kai koi se yam corrupted state in high se there is no doubt at all koi mai pudana koi phambangam de since we have never involved. Since we have not done it, that's why we are raising our finger on you, Governor Manipur. 100 ki manung da amaguma kanaguma tawning da ba jarong ne mas compulsory in the mayam loin to upay lita mas luppe do. Adu mani kui mem sulu lup kodre no. We are not going to sing in this thing. Adu okay, we are here to find out. Apa besar tobiu Manipur se mayam ge mamang da pukhot piu
भारत की ममाइदा पुखटपिउ मलयम ममांगदा पुखटपिउ अदु हुरान मसर को से परसेंटेज से तोबीरनु तोकपीरो खरदी हंदबिउ हाइवे समतंग थमगे अदु तंत मसी पावर डिपार्टमेंट फुल ऑफ पावर लोकताक पुलिस दिस थिंग दैट थिंग करम डिपार्टमेंट द करी इशू थोकतन अमतंगबु फजन तंगदु लेताना रिजल्ट हाइदोखिगेनी हाइबे समतंग आई थमजगे अदु जा अने लाक्चनिंगिसिना अखोइगे मणिपुरगी वाफमदि थमजरगा अखोइगी मपालमदा अखोइगी राजस्थान दा बीजेपी अमसुंग तेलंगाना दा कांग्रेस माइ पाक लबा याय हाइना अखोइगी एग्जिट पोना अखोइगी ngachigi pause se hinga अखोइ फोंदोंग लरेबा सिकी वाफम तांगसिदा ओजाना करी ओइना अखोइ यंगमे कुमार इंडिया से करियो को के राजनीति दनी राजनीति है से इंडिया से पुरा ngaubani नोंगले नुइताबा इन अखोइ से राजनीति होटल फमी राजनीति वरी सानबा स्कूल कॉलेज फमी राजनीति वरी सानबा छात्र मयम माई मीटिंग तोरे राजनीति वरी सानबा अंडरग्राउंड गिदम ग्रुप तो फमी राजनीति सानबा अदिगी अमदो फमी अमदो मीटिंग फम राजनीति राजनीति है से थबक सुं दो दो राजनीति सिदा दम लेबे इंडिया कौय होय मेन लिंद कन तिल्लु मतुंग दगी अखोइन खरमुई हेंजन घरे हाना दे सम तोरमदे होय चुमी इलेक्शन है से वन इलेक्शन वन नेशन कान तोरिबा हानि की फॉर्मर प्रेसिडेंट और यामनिका इकुनरब राम कोविंद ना मान मकुक ओइदना याम कन मस होनरी इलेक्शन है से था खुदिंग इलेक्शन तोबस के पैसा से मांग की मतम मांग की बस सिक्योरिटी पर्सनल मयाम पनुस मतम मांग लीबा ह्यूज अमाउंट से या मांग बनी अदन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन और वन इलेक्शन वन नेशन है से याम न फजब मसी तमक सु याम कन स्टडी तौरी मसी की फिजिबिलिटी मसी ओइबि जाब अमा मोय थीरी होजिक तोरिब सेकंड नमदे यमबियो ngasi tha ma makai tha ni rom se election campaign the whole india se pura phum nom grabani aji rajasthan gi se congress na pan bani adigi madhya pradesh na bjp pan bani brs ki na telangana da mana pan bani adigi amuka ati state ahum mari se taunari sing je adigi chhattisgarh su congress na pan bani adu karma mong da lakadiri mase khang ngamdri adu just exit poll gi da sum yengbada rajasthan se खरा बीजेपी द प्रोजेक्ट तौरी हाइगु मखा उब फंगी मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 49-51% अनि सिग हाइदन लेदी अदिगे बीआरएस सिगी मफम द तेलंगाना द कांग्रेस न खतंग पोजीशन खर फजी है न वेरी सरप्राइजिंगली करिगुम बीआरएस से तुहलगा केस राव से तुहलगा बीआरएस से तुहलगा कांग्रेस न लाखपता इट विल बी अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस मसे याम न थाजदन मसे थोरप ओइबे जारी अदुन मसे लेस ऑलमोस्ट 50-50 द लेडी जी मसे कनाना अयाम लुचिंग कनाना मसे गवर्नमेंट फॉर्म तोगनी तोरो हेच मसे कनाम तजिव प्रेडिक्ट तोब खर वान थोकदरी मध्य प्रदेश वो इवन कांग्रेस कतंग स्लाइट एज स्लाइट कतंग मोंग अफबुल लेडी है मसे अंगकपनी मध्य प्रदेश से कनाना बीजेपी न पान बनी अद शिवराज सिंह न फजन तौल खोत लेबनी अदी सुंदर मिस्टर गहलोत से मक से कनोनी मान संदन राजस्थान द पान बनी अदे बसंधरा राजे सिन मान खजिक पोजीशन फई हरि मा संग इलेक्शन कैंपेन तबो खोबो अंग इंडिना अंग उब नत्य अदो यस लॉन्ग इज व्हाट कांग्रेस की हाई है मी खरबो कई करी हनी कैंपेन तब खोटप से फन उब फंग मधु बीजेपी की दी एक्सेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी नत्रबदि कनाम इंडिन उब फंगदे अदो बीजेपी मीन्स इट इज अ मिस्टर मोदी मीन्स बीजेपी हाइबदो आई मे नॉट बी टोटली रॉन्ग if you feel that I am wrong, please pardon me. Hi, but Mr. Modi ki influence se kayam leige hai angak pada lei. Not only this country, entire in the world, Mr. Modi se yam influential oiba, mean yam highly regard oiba whole world mak se yam ne ikai kun utpagum tau. Yadana election se kanana pai ne pairo hajibhauti horen evening the dilone khangarani. Adu amana paibo or se akwai wadi. Once party among election se manangam the man karak par leiba taran the ma se he should forget about Congress, he should forget about the BJP. Man se government ni hai man lawdam ne government hadir machu nai banate government hadir dharma khai banate government hadir ma jati khai banate government is a government aduna government is any amana government parak patan jada lek phak tingi chapkhat na ba तो आफ्टर ऑल मोई बजट पुन मो लोइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिगे लोइन लोगु दोरिविंग आक्तनी एवरीथिंग लोइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिगे लोगु दोरि यस सम रिच स्टेट लाइक महाराष्ट्र मोई गुमा कोई रेवेन्यू यामना थोकपा खोटपा इंडिया की रेवेन्यू पुन मक्थोई बसे 60% से महाराष्ट्र एलोन पर्टिकुलरली बॉम्बे दिगे थोकपनी मदर मोई की तुम तिर तोंगाल अदर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मखा द लेबनी ना अदर मसे पार्टी पॉलिटिक्स कोई से यामना याव बसे नोइते
yaurga akoi punsi mangani kari kana ba phangdoino nongone numita party politics khanna khanna leire togutu thobukti lepak chakuna thobukti koi togde kaya nongone numita paper pagri maduna du oiba ada oiba cham pulangani coffee mu lolangani watirnga kangjibung phungni si mukhana gani panel discussion mukhana gani lo kanamata gari da phami mukhana gani school kol khana gani adum india se politics school kishu school se khana gani college se khana gani office se khana gani kan matam government the constructive role kan matam apawa thabak se government gi file dispose to gudur mayam pending le punum se kan matam ne tawgde ge adu election lo redi loikre forget about the election issue adu khoi loi roi kana na pai gani adu matung tar pore ne moi mayang mon wam lei tar pore adu matung da ya hi again adu matung da kaila kaduri amas lo shanning ma pam da ba lepak chakor pe thabak se ko tawba pam da ba wathi ore ngang ba da tawba pam once election held forget it everything finished of the lepak chokor mathab koi tausi habi masi motor support dai ama change sama laktiri jam bharat chokor pade khara wage ni agni election tha khud election dum thoki ni adu masi shuloi loi roi bharat mase amut pane mase adu one election one nation or one election habi this is the best thing in india madute ne khone chokor pangam muni bharat yes polibulingak Mr. Modi mana angak pada pukhali angakpate pukuli International Monetary Fund world number 3 that number 4 woman by any means legin hari mas angak pani British na palamba akoi British ke number 5 te lokthok pirega akoi India na number 5 ta ji leiri world ki economic status ta lakpatan jada adu suman haji hengal number 4 German lokthoga German natraga Canada gumba ate country gumba leiri adu loktho number 3 te lakpa ji hai na world ki focus on a pirei adu India se economically we are very sound adu di rajniti sida bu khara handaraba khara koi ye kari haini henman ger khoi ngang matam manghan base katang wat na akoi wari wata sabo khopa matam se manghan basur khara wat labadi bharat se sarga da legani adu mase rajniti ni kanana kari pai gudir khang mangamdri adu ge people will decide or nibin bhamonung dadi shoidana adu almost balanced the lakada bakhara mali haibisunu thamjege kumar adu ko ja khoi gi malengi mafang tongan mafam singda koi kari oroba koi togdo wa to chingthokli habising matang da koi nasigi pungnapam pausigi koi international gi kano jida pawi da phongi bise nongbok Ukraine da Russia gi missile attack ta mi kaya attack akai marakta phunjin kre oja masigi matang da kari habini Russia have Soviet Russia se balkanized to gi Russia se marai bakthir Russia balkanized United Socialist Soviet Russia se balkanized mache tahangi base it is supported by mase koi geopolitics ne mohi ge ma manangam batanar pani adu hojik leriba Russia gi situation amadi Russia gi leader oriba Mr. Putin mase yam line lowi ati mase yam na sathiba yam na angka yam haiba mini khanne jembiu Russia se completely balkanized to masa mo loin kakn log only Russia ngata ngai ho raba country tara mari manga taruk cheloni katat karma mathada thambirum ba asigi countries sina mani Ukraine pamak pase karigeno haibade agi speculation ne personally Ukraine habise mamang de Soviet Russia punna leiring da Ukraine habise Soviet Russia gi munung da leibeda angak pada maru iba mafam se submarine ka saba submarine ama saba ka chehi manga chehi tara changi lopal crore lising se masing nai da changba angpa warship mayam saba khotpa pothok mayam thokpa pho cheng kari thopa khopa punama thau thokpa khopone chingba khop angpa Ukraine hai mapam se gi thokmane adu mane Crimea losun matung da man ama Ukraine mu tanadei se mase mai gi main aim ne adu mache to busiga manguda haji Zelensky da mating to bisi yes mase openly or overtly emboldenedly Americana mating to is supported by the North Atlantic Treaty Organizations punamagna and also European Union punamulne tawyo the khandi jengbiyo Russia mathanta leiraga whole America North Atlantic Treaty Organization 21 countries European Union gi country amu kunmari manga sa pulga whole world sina punamak sina Russia su ngasi bo mon content of ngamdri bidi Russia se kayam na phajina khujikulai se leiba mai angka se ma wa suang ngangdana tawdan ngasi America se bo makpu ma chongthan ne changna makul landa ba ngamdri
whole country European country ki kun mathoi liba si loan support torubne Zelensky da adubo se mon ngamdri adi amuki European Union punamu su yauna punamu support torum asebo se mon ngamdri aduna tapade Russia is a very powerful country Russia na tawli base particular mama se Ukraine se by name means ma longningi adu hojik ngasi ngrang hingi paw ma pung baro ma khai amagi doi de ni yengjabada America su khara ware amaramda hajik China na Taiwan lowi kan honari masisuma yengdaba yade defend tawdaba yade amaramda hajik tawriba issue punamak Israel se 100% se mohne support tawni masisuma na yengdaba yade Muslim ke country almost 67 countries punamak na Organization of Islamic Countries mayam punung pulga bomai against tawribani America masisuma face tawdaba su yade adi asumane country makhan punamak torpo se America se yam wana khodong thiba siga मान खजिक्रा कलेजिमा जेलेंस्की से पी बजाब पीरे तौ बजाब तौरे पैसा दे कंदे कुजुकला नि कंदे अंगक पद मा तौबदी ब्रिटेन लाई कनाडा लाई अते जर्मन लेते दे कंट्रीज लोइन लाकन तौरे इवन जापान बन साउथ कोरिया से इवन अमेरिका ने प्रोटेक्ट दंग थम्बी बनी इवन जापान बहु ओके मान प्रोटेक्ट मान थम्बी कंट्री में पुनमु से अदन अमेरिका से खर यंग वारे वाबसे मा हजि खल्ली से मसे खर रशिया का पुतिन का नेगोशिएशन खर तौर गिव एंड टेक खर तहन मुगुम तौबुगुम तौरे आई एनालाइसिस नते आई प्रेडिक्शन तो नचदे माके मवोंग दो येंग बद वांगांग ब खोपद खजिखरक मासे वर्ल्ड की अचौब मैम से थंगर का कंट्री मैम से लंदार को से थंगर दो रिबनीना मसे इजराइल का कनो का सॉरी कोई जेलेंस्की का पुतिन का खर मकोई अनि से जानबई खजिखर गिव एंड टेक तहुन निबगुम से तौरी है कनांग खंगनी इट मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू खर सुम येंग बद आई स्पेकुलेशन नि इसागी आई एम ए स्मॉल फ्राई अदु इन खंगजम खंग येंग बद अदु अमेरिका से तसेंग न वारे whole world se man control tor pa se jamna ngam do jana aduna masi politics se amana angamba amana tanabani super power gi tanabani super power habis lautok pigre adubu Russia cannot be undermined Russia is a super power American PGP pirutu hai how hairutu whole world gi country super power makhal li punamakasina Russia bunga se bausu manunda moine changbangam moine tobungamdri moine mangjongam adun mone Zelensky season naraga Ukraine season naraga to honbai wan adun tapul still Russia is a very powerful moi super power hai hairu haruto the Russia is no less than to a superpower. Moi the lady kujukula is angak pada lekhajane. He talk less, work more. Asine kuni India ko tamgidaba. Manipur se ko ilaya ki mampur tamgidaba. Talk less and work more haibito. Putin mo wasu ngangde. Matta ko tabi in tamgidum tawkhudum tawi but he is handling entire world. Whole European countries punamakka makani thangari punamas. It is not the Zelensky. Whole adun takpati meticulous planning very world gi wonderfully ma planning tawba khotpa tawra khola tawri punamase manabu kharkasum taksal leine aduna machine world gi geopolitics gi ma ngamba kanana kari karma nam thaba khotpa see ki moi power gi super power orekpagi mai muscle flexing to thoga angamba tanarak paiwani aduna masi kharasum compromise mong da lakadum so khar mali mangi base Ukraine ni out and out complete Ukraine se tumna loir bani chahi nipu jangi changi kini sipun amuk amu hagut pa tanjada Russia de kari mangni ai lege do we want a peace of course we want peace neither the US nor koi Russia or koi Ukraine amande khangde we want a peace it is early settlement and the bring peace is that is the only solution hai bisam to ai thamjege jadu ga ina mu makhata na laksan english na khogi hoje je akhoi state asida oiriba political scenario je masi kari haina khanbi bage kumar masi yamna phajigraba mayamna yamna khorang na su ngaijaba adi wahangni kumar thank you adu hangbori pe tamakta akhoi laluba group khara narco terrorist ki group khara utangbi group khara laga manipur siga chehi cham chani mamangda makoibu Laos tigi tanthorokpa Thailand digi tanthorokpa adu Burma digi tanthorokpa moise leiba yadi Nagaland digi tanthorokpa Assam digi su ke Dima Hasau digi su tanthorokpa adigi ati mafam su tanthorokpa chaki magi de masi particularly this group chin kuki jo habe se mase pungtan ta tanthore karigino khangde mase moine reply pi hum thoi country punung television Bangladesh se ibem mo leiba yadi moise tanthore adu moni Chittagong hill tracks do idar lot ke ching mer talei adun mase mafam puno de moibi tale khwaidagi
अखोई इकोम कोम्बा खोइदी मिते हाइबे जात अखोई से खर पुंचा चाजरगा खोरगा इरोम खर चाजर ngамung लेरु खर चार उकाबी खर तावर चारगा मसेगी हराउ जन हंगाम पंधादा हंगाम खर चार खोल हराउ जन को इम्फाल ले हेंद बखोई वखन से अखोई से सोई अखोई सोई बने मणिपुर है अखोई खनबना सिगैगिना कोइरेंगै बहुसे अखोई मणिपुर ने सिगैने सिंगमई खदंग हेंदोगा दु भाव अखोई लिलोंग मनाक तनिंग तो भाव मणिपुर ने खोइगे सिगैने को मालोम से भाव खोइ ने से खुराई लमलोंग लोरे अखोई मणिपुर लोरे बने अखोई खल्ली से अखोई माइंड से क्या पिखरबना खोइ से कुहाद लेब हंगोय एकदो अदु वखन लेबदि ngasi अखोई वारी बसे मोइना तोरप मसिगे मियोइ सिंगसिना तोरप से ngasi ngarangge plan nate ममांगे ते मोइ तोरपनी ख्वाइदगी सॉफ्ट प्लेस ख्वाइदगी हाइबे इनगदब ख्वाइदगी मोने नमथबदे यागद मफम से थिरकप मणिपुर थिरकपने मोइना अदुनबो जोराम थंगा ममियो यमने को खुद थिंगल तोरिसिनिना अदुने मणिपुर त पालम लेगा कि मकोक में पुबिरि ममयाम मोइ ब्यूरोक्रेट्स मैम से पर्टिकुलरली दिस कम्युनिटी दगी अयाम कुकी चीन मिजोदगी ngatar मैक्सिमम मको ब्यूरोक्रेट्स मखोय ngata थोय मको ये प्लान से कर मै तरुंगे हाइबे any chin kuki mijo any parts of the country the labor punamak se moise lone scheduled tribe lone moina han chanjalamme ada burma da pusu hetal lakpug manipur the hek certificate ma pir hek onjan gibada mas indigenous inhabitant ole mas maksa scheduled tribe my status speak you Mr. Kumar I Sonamani Singh my children my forefather nobody is entitled for anything any chin kuki jo मनमदे ngसाई कोई कोक चाउरबा मियो मेते की लीडर निकल लेर मिसिंग दो मकोक त करी याव न खंगदे ब्यूरोक्रेट्स सिंगसिना मोइने सानरगा क्लोज म हपचल लमिना मोइना एनी चिन कुकी जो एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री और फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हाइबी मोंग द लाख मणिपुर दे हेचंग पो शेड्यूल ट्राइब कोटा न परगा थारो यारे नंग मसे मणिपुर सिटीजन मणिपुर दल में पुल नोय खल्लु असम के लाप त्रिपुरा लाप अति स्टेट लाप नोन इनरलैंड परमिट लो कहीं तरह से नो इकाइधर नो है मिते अखोई इपाई पुन संदोम ईदु लाप नोन इनरलैंड परमिट का प्यू लो कोल कहीं तौरी सोनने कुकी मैम लाई मिजो मैम लाप पुन मसे अति डिफरेंट कंट्री दी डिफरेंट पार्ट से लाप पुन मक्ता लाप नोन है तक खुदक ओ मसे ट्राइबल ने शेड्यूल ट्राइब चन ग्रे ना है त दिशी ने सर्टिफिकेट पिसलकने म नोंगाल मा है तो फम जरे पड़िकादा अखोई के मपान ले मिते अखोई इपाई पुन संदोम ची चौम चमरी मांग संदोम अखोई ई ngakto मोइ लापदे मणिपुर दे एडमिशन भो अमत पियो यादे ए मणिपुर दे अपंग मन होई पुन मन ज्ञान ताउन नोखा नकोई ने सोइली बसे नकोई ने नसागी जाति बो नोइन नुंगसी दे अदु नने कुकी चिन मिजो दे असुगुन फ्री थारो बदिंग से थोइ बद दसानी समना हरग हजुक पाले लेंगा तसने ते ममांग पालमी इबो वि साबने से पालमी कांग दे लिन लोरेगा लिन अकोम चिक्सा लकपै वाने असली जम लूरी बसे यंगबी मिस्टर एलएम खोते को डीजीपी साहब ले रहे मैं मम का कुनु उचबनी म मिस्टर बिरेन साहब के मखा चही मंगा तरुक ले रहे एज अ डीजीपी होइना आउट ऑफ द वे मापुल हेल नंबर ने हजी मान लून तौर द मदी नुपा जो ओंजल माक्स याउन अमुकमु चिक्सले लेटो होकी निमचा किपजेन कैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन यामन थाजबा मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट काइने यामन पोर्टफोलियो को पुबी द पिस कुकी सिन खर फाड़ सु जारे नागा की खर फाड़ सु जारे तौबा अखोई मीरा हेंगा कोई नंग को तुल खर मोइ सिंग चार थेम दे तौदि जाते हाइन मोइ सरगद सुम थांगकिबा ngasi de सरगद के थांग खरगा मथक तगी टॉयलेट तो मथक तमा फ्लश तो खुदिंग तो कोई कोक तारे दो दिस इज व्हाट द मणिपुर गवर्नमेंट ngasi नोइने फंगी बसे नोइने लालोंग खंगदबा नोइने मीने चल्लीबा मी की फत्तब कु बुद्धि हाइबा फत्तब वखन ngasi ngarang gi nate कोइना प्लान से तौरग पुनमक से रिफ्यूजी पुनमक लोइन पुसलगा सिटीजनशिप लहोलगा डिलिमिटेशन मकोई सेट सम हेंगरपा तोर अदर हाजी मोइ की कंट्री पिवन हारी से अद कना ब्लेम तो गनी मणिपुर लेंगा कनाम पुई नखोइने पुई मणिपुर लेंगा कनान पुरमी हाने मोंग पु इपाई पुन मोने पुरमी असि पुनम के मोइने मेट्रिकुलसली मकोक त खलौ दबा ngасai ina habdo lilong jodri ne sri akoi lorabani manipur lorabani sonar malong gi khui gi airport ke manak to manipur lorabani sina koireng ei bhau lorabani sina khui gi khurai gi akoi lamlong do manipur lorabani si manung se na khoi na tawri base kadong se chatla yeng mudaba kadong se mon huran na tawri punamak Mr. Biren na mana tawri su phatta ba na te haba दुनिया द गोल्डन ट्रायंगल की मफम से लाओस अमदी कंबोडिया
Thailand lakpase Manipurum the Ontore Mase Lehenbaja de drug Kasamasi Kutabaja de Masimi Shirekul. It's a very good thing. Apabung Tani. Apabum Mayam Toripun the Patina Agitol Injalipun Canano, Moi Mayam Chang Shaguliba Cookie Mayam do. Moi Mayam Chang Shaguli Minister Bari the Pishal Rishing do Mokoin Onjalaga Muchasan Biwanine. Adobo Pap Chelabunoi Papi Nokoi. Those people who are terrorizing it, and you people that you members, including 2 ministers, we strongly, we vehemently, we condemn you. You have no moral right to come back to the Manipur. No Manipur no halakpa jaroi. No halakpa tarbose. You should be ashamed of it. Namai pandaba mi no oigenim. What authority you have to desert? What authority you have to revolt? Manipur the leader charaga. You are drawing more than 2.6 lakhs your salary. Then other paraphernalia, almost 6 lakhs rupees you are drawing it. Namai kaidro, noimiam, punamak, Manipur gi tolop charaga, Manipur the name na kipno, lunis shadana kotan leiraga, no ad jolam tanga manakta pam na kotan leiruga, Manipur jontoke, Manipur na thugaige, Manipur machan mesetanga. Don't you feel shame? Or you don't have a slightest shame on your part? No, resign togdana. Now, why you are drawing the salary from Manipur? Manipur Lengak na koisi solito. Manipur Lengak, you have no capacity to do or to take any tangible decision. Why? Why? What is the weakness? Manipur government. Ashini shori basya. Other, koi ne thangat pam. Tribal pang mani khar phabne. Pang manatene Manipur miti no koi miyam, including me. Na koi bi jol chaba mangarak tararak jol chada thoi ba dosa se kanana pangi bese midi independent tali akoi ti bhal manung da koi mese phuna bo koi loidri adu tawgano haiba. If you want to rule, if you want to administer government of Manipur, we sincerely appeal you, there should be only one law. Akoi hanatiki hai, why there are 2 laws saidana? Government of Manipur, you never listen it, you always refrain away. You said no the lali ngasidi ke dor ke do. Law doesn't prevail here, law prevails in other place. Toning but tohunba, kusita tohunba, punamagsubu. No, are you not going to admit? Adubo, shoigre, hojik lengak, lengak namayam, lengak ni, apabamatam lay. Hojik government of India, so monitobo punamak, mayam punam drama, sanaram lana, the whole world, the project, the punamas me, punamusilone, slowly, gradually, kangi handore. Other President Chief Minister, his dark days seems to be over. Hajimak harga tapna taun ton. Mana ton drug thabo jate. We support it. Wahi umang loy namas mang na thase. It is we support it. Whole world support it. To Bharat Sarkar ke niti na. Kitang mamit se amadana mamit ani pangdho yengba. Akoi dana mamit nam usale yengba. This is what the Bharat Sarkar हम आपका अंगुली उठाते हैं. आपका क्या इरादा है? और आप क्या चाहते हैं? आप सारे मणिपुर को पूरा आप ध्वंस करना चाहते हैं. आप हमें नरबली, नरसंहार और कसाई को बुला करके आप हमें जिंदगी भर आप कटवाते रहेंगे. उस सस्पेंशन ऑपरेशन के एक्टिविस्ट उन लोगों को आपने एंगेज करा करके भारत सरकार आप गलत कर रहे हैं. मणिपुर सरकार ज्ञान तबियो. मणिपुर सरकार खंगी बनी. नहीं खंग घने करेगी ना भारत सरकार हाइदर से गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर led by the Honorable Chief Minister and other cabinet colleagues. I have a due regard for all of you, but why you cannot open your mouth? I have something I come to get. Takasari waja kagi ngasi national amadi international gi pauche sing yauna kagi Manipur gi tongan ba pauche sing da Manipur gi moroi ba kari pau sing yauri habis ki matang da khana ne na ba gi damak kagi state da lengchen na le bira ba mandi ojana kagi pauche sing gi mari chumba wa phang ka pe bir ba gi damak ojabo notice window gi ma ga gi thaga ba phang do chari duga notice window na sandok seri ba kagi news analysis program matang sida miyam punamak ti ka na ba bidai laujari. यार